Gavana wa kaunti ya Meru Kîraitû Murungi na iteterete kumania na siasa cia kandarasi cia kaunti cionthe ciithagirwo ikienjanwa OOME ya Meru. Akiaria na Weru TV na njira ya mwanya, Kîraitû augite ngugi cionthe cia kaunti iu ciithagirwo ikiritwa ni akariba kaunti iu na ni iria anene a kiti na wakurita ciithagirwo ikiumaruka OOME ya kaunti. Na areganite na miario ya aregani bao akiuga ni orongo nontu nethagirwo akinenkanira ngugi njikire akariba kaunti ya Meru na bara bakubatara. Boniface Mongera na chotariria. Na kumania noria baraboshi na gavana Kîraitû Murungi bose ni toka Meru bana mithikari ntori na murungamiri okorone ne kaunti Meru bikara mwangaza bethirito we mumeneri nontu bonto buria bakuwa nethirito nenkanirite ngugi kiria kandarathi bara batiumite kaunti Meru pesa biashara indora kwa yano anto bakuma kuraya babiu families na bange such that now wale wa mbete itoka Nairobi iyeta Kisumu iyeta Nakuru. Na ndi gavana Kîraitû Murungi na shumirite werune na kwariria nteto iji arakanukite cha bicho omba kurungama kirengo ne kuwa anything uro kuriu kaire omurie akunenkere list yandu baba itangwide ne Meru nontu batu nya twina policy so kuruketie yakuga gwicho ndiri kuritwa nene ward through ward fund. Priority ekaiwa contractors not from the county, not from the sub-county, from the ward. Kukeda kwe contractor qualified, then a ward, no kuangusha ward fund. Ikenda besho ikaranda ene ward. Murandi jo kwenye ithima jure thirikari kaunti Meru ukurukira gavana Kîraitû Murungi bethirito benjite kwa miaka 5 are benjite ithima 141 nontu bumwe thito bumenerete muno na apinzani bawe kuricho INENE mono ile gitagwa competitively tuena kwenda kwenja 100 balls irona tuena company INENE ja Davis and Shastrif na company ya ile na kinyesho ulifiri ukompete nacio lakini kwena evaluation ile geta through kwa kwa kuga ngatuteya nangu Meru na kintu kingeja kiu buni urongo na ndena bucheki bwingwa establish those facts. Nke reporter Antashoro TV weekendi kumaja kingina ngine Nairobi bita Boniface Mongera.